Bob iamba denggot te ngakwa tanggawe atau kila lek me am cha ta cha Delhi mo hangne ki omba di penjong ka ha kanika recommend na kateka sarkar mo te ngakwa bentuk la lek me am banyak kenduk ya ketuk ka minister de pe ya kini ragu semasa kanika guidelines jong kanika 15 constitution kim ba kedo bang di penjara kum kaganan kelong ba yakini ki proposal di pada upload angka i Quorum Swaraj portal kebiga portal bangin propose yakini ki scheme ke balawan dari member ini kum taya baru ki proposal ki balawan dari members jong kanika ye subah berkeran lau mai memang biasa ki proposal ki balawan dari member jong ka nantau arajar apply la upload haka nika Quorum Swaraj portal dan rai magidam katu kan ditendon tiba ide ban board dan ide ban pendam misalnya lah pendam tanda kalian jongka di komisi menjur yakin ki recommendation dan ki proposal ki dong ki proposal ki betul apa kipaiba nakane kalian jongka sencar kada jongka eksekutif jongki kilap ha yang ini babin select yaki skip nilai map aman lagi kenong kita mentang hap syakren hakipaiba kata kebenukong te hakno kenong rim hi ai ke notice yang ini ban select yaki skip ngapar khat bah kapor mun chua indawa don kapisa kipa dengan tagani long kumu red hati long dan ko klau dengan ko bantik ke hagano no pinti ha kibriu kila tai yang la chismen tam la tarai ndai teng dai yang ya piru dai lang dia te ngaso ko ban keli kenya gani hagano kap principle yang fi secara kedai ke bawang member syahadat ngalai kham syahadat ni hi pada member ni dan kedai ka guidelines ko ong ba in pa iki proposal mo bang pa iki proposal ye pan hi ki member ki jongi hi but de halo kita ka jing pa jongi kita ki mangi ong ki development scheme baka ministry kan like yakini ki proposal ki jongi ni kita development scheme jongi ngasuka man kedah ni ko kata ko ni ki daw ki ba kam sum like ya kan ka scheme ding jar arfulai jadi ba yim simnale online payment ya ka first installment yang ka tai grand josem arajar arfui arfuar tendai sentiment sa ba yang berkawai uang balada ka district council KMDC kita ngelamit banyak sam scheme ngimdai ban pengklan ya ka district council